naindi kila kiende kwenga likoni sia Okothi Ombando mabosi netha na unengelelia lakini bani na request imwe ya shambiki witu naindi withi twaitu atia muno antheni wa maundu lati thitu twinenea na yumo thanani wa hiyo no request iye muno ndiye ndatu nende maundu ma family chuma kila kine no request iye muno nikende thia naindi nitwanenea undula naindi umukonya antheni wa maisha ni make na nienda nikenda thia mwithikisia ni wanengelia matu tumutethie kwa nsia mwikanenge nundu kabina ndekala mundu wina thina ethi wa ena thina na no kwitha nake pe mundu ngi ubitile nthini wa thina ni usina no binditie kana no kwitha na indi in future ukakomana na thina wa kithemba ki na ndicho kitumi na indi muthirani wa umuthi kwenda nindi tako issue ino maybe you can bitila wa bitile kana winthini wa issue isu umauambia eno ya mundu nulongi you actually pena madam kumbea sorry yake yide tauna indi ni watu iwe ni mume wake nela watu iwe ni mume wake nukiwe athi kwikala na mother in law na muse wake naindi athu kumangaliko ni sia Mombasa ila we nukiwe athi kwikala na mother in law you think no la wibo asia kana mother in law wake ula ni nya wa muse wake ndiro kila ibinda aimo bithukiana kumukuna yani from Okindo maina agakili ajewa akoka akakunwa na muluti agewa ile wondo uye muno aya agakili ilio bandu mana akoka akakunwa ingeke kulo agewa mbona wile Simone akekala ilio maisha na indi you asia lastly on Monday chumani keke anakili yesu anzo ilio bandu nzabandu yesu anzo kaine binda yanzo inya mume ulani mother in law wake amubithukiana mwithi amukuna mutula kwoko aende na usu anzo yasi ishu ino yithitwe kwake thina thina muno na atabia mume wake ndekuona ayoza matambia alama ilite mami yao inyake ethitwe muthurumu aithitwe mubwa inyake ola wile kwitha mu protect niwe waithitwe endi atwikie mbondu ikintheni wa maisha ni make kile binda aimubamia aimukuna kile binda aimubamia aimwika maundu mathuku muno kile binda aimubamia aimumanga yu mundu mukoye asiambikabu andri either ewe asane iwe enda umanawe aile kwikata nawe niamba kukulia kulio yemwe yambe sure no sio mother in law kukuna mukaa mwana no sio mother in law kukuna mukaa mwana kana mukaa mwana akosa aile kwikwatika aile kwikata yumba maundu ala mebande maingi muno tina makulio maingi ba madam uchambe aile kwikata ne kulio yingi ni kana mother in law ena right ya ukuna mukaa mwana onaka bitia onaka babe maundu kwa na maendeleseke munenge ya ile kwikata yuma adamu we aile kwikata sawa sawa yuma thanani wa mundhini wa waete kiyo chake ndini wa mitambo nikendethe na ile tashirikiana nake tumumye mundhini wa kasumba kubingi wa kama teso tumumye mundhini wa scenario nake ya matatizo nikendethe nitamueta bandu bangi nondo wakwetha dunia ajali kasamuka ambia okaini kakangro netisa ubikandhini wa situation nene muno maisha ni haya actually tika kukuana utona kwitha withe kama mundu endhini wa situation nina lakini muthanani wao ni utitha ne iwe wendhini wa situation nini isu ni muthanani wa munde madam usu endhini wa situation isu tie muwete sitwa yake na nienda nikendethe nitamutethesia muthanani wao muthi na tisoma masomo kana ila tatu wa ndhini wa misini yitu ila kana kamina kutoa ndhini wa musini kwaku kaikatwike ndungata ndo newie na indi so atutabia kaikatwike ndungata ando ingine meutwikithia ndungata wakethia kana kamina utwa kwaku musi sianile sia kusiontheni wa umyendhini wa wia nini kwa kaka kunawia no disaithia ukwete umuthurumu kwanzie mwe kanengi yu madam we kulia eikata niamba ukulie kulio yambe nikenda theni wa kulia wasungia yingi yake unukulia mbikabu eikata atabia mume wake tito kwa natokwaza action kwanza ila ilite nuku slow muno kulio yambe nikana yes mother in law endekana ithe wa mwana ula ulotwanite ena right ya ubua mukaa mwana ulotwa iwe buku wake na chake eli madamu eza kwithi andhini wa situation tenu ibwana kithembani ki aile kwikata nienda tuthanie masani tano ikizandhini wa nambani yakwa ila naindi ni noti muonza nyanya 355 thandatu ina imwe anikendethe naindi tatethesia madamu ula windhini wa kiyo kinene madamu ula windhini wa thina munene ula windhini wa ndailema na ndezi engokela sawa sawa nienda tikendethe ni noza simu siaku ni bikauke tatethesia madamu uyu na kuya thina utona kwitha naindi ukie kwa mundu umwe andu alangi makwata solution utona kwitha thina ne uyu ni ukie kwa so and so na ndini wa thayu ni waku maybe ni wabitile kana nubitila ado ingi ni kuya manyanyaso wa mabinditi maiza kwitha na solution kana iza kwitha na undu wo weta yu nenda muthanani wa umunthe tutethanie ki family ni sito unizite veisite mathina tasu yes mutongwe famalo Bonzo yes yuzine basa molala
Okay, karibu sana pastor. Hiki ndo kelangu ona hii. Undu wambe kindu kimwe kelage tu maamundu makatu awa bandu go ya gethe tenda kindu keta security. Ko ila wina mume no ele kwitha ati wa secure nundu kiu ni kindu kithambi ni wango ya mundu mukawo ndolo manda kutwawa eda manda kibichambe security withie ena mume ewa protected. Kugila ngwenda unena yulwa mamoni kana ila mwana akua twana nditha watu wandunga tavumuci withia ana ndu na mena wajibu wa usovya family yo na ndo ile kwoza mwana uzu kana ukwithia ni wakwata mundu wakwikana nake undu ukwenda akili bila yaishe mundu akakinya methe na mele maketha makindu kimwe ukila na ilo tabia mundu nona ile tomwe inyake ni wamuchie ni wale ndaila cha muchei lakini ndaile kuteka advantage ya mukatu keneta ndunga ta muchika na mutumia nai uno bogu o ke human ina ke ngai no bogu muno yo ni right mother in law kubua mukaa mwana ndaile to mukuna one muka wa mwana wake na ndi mwana wake onayo mwana wake ni muka wa mwana wake na ndina wajibu wa muvwa nundu ula muto yene mwana wake na ndo wezi endage wetiniki kunda ile to muvwa ile to muvwa ni maficho manene. All right Wezini wani wako nepasa mulela tu sanda sana mwedu wetu naindi pastor Mulela right kumanga leo sila tu thank you sawa naindi ane naindi na quote yo Biblia bando naindi naindi mundu mukatwa akatwawa na akalumania na mume wake na makethi wa meimwe sawa yuti nena tindene yulu wa madam naindi unako niwe na mwithi kwanza na mwithi atulwa kwoko aisu anzu naindi na azeni kindu kithitwe kiyia peni kile binda kwake sawa yes yo nusio mother in law kubua mukaa mwana na yu madam umbi kabuba bikiwe aile kwikata weta mundu nundu onake no mundu mutongwe famalo yes rombo nye wamugata namukaneza muloto iwe neza biwa mutoka mwene tingi kumangaleko cyano mingizo zangu vudango to mayani muzio katingi galiko ziano karibu sana ile nandika bondo ngore bikindo namba 2 wo mali ndo nengo pa wenu yo bwa muka mwana eko ngore bikindo waza kwa ni nyangwa obude kiviti chakwa ka utakana zina oinyangwa obude kiviti chakwa nenge to zini kwa uyazia muume wa mada munu wonenganite mwanosu mume wa mada muno nengete mada muno nengete mwana wa muka ana machi nandu mako mamu baka chike ni kubua ninga okay nikukevya mwana wa niki kitu on distance akeka lantu na muka aga mwana mama nusu chini kiviti chakwa kwa moja chini kiviti chakwa chini kiviti chakwa tata kwa moja uti mwitu wako uti zito brother wako uti lazima wako kwa moja kini kiviti chakwa ona brother wako sayo ngukuti kana kiviti chakwa kiviti chakwa kene kiviti chakwa brother wako ndani kutrika ino kunya munya kwa kiviti chakwa anengeto mwana zudu yes mwana udio nenge pawe bya kwenda kukumuka kiviti chakwa kana kwenda kwenda kikunanga na kwenda chuma anengeto no Pai mwana udio ndio kuona onale kuona kiviti chakwa kile akumania anja kuona kiviti kini cha brother wako kule kinenge chima kende muno kule kinenge chima nene nikula kiviti chakwa namba 2 nuti nikitepea ndio hapo wakikoa kile kiviti cha mwele pingi wewe lungu kwa manondo ukiwana tukozwa kwa jadi kwengania kwa wangu ina muganga brother wangu kwenda omwiti niyo uko maana na akodo kwika nuti niki tukule nyami wiko undu mwana akota tiamuka akivetukira akina mu wangu muno sana namba 2 tendo tabia akala magwetu aka mwana na molunge na momba kwa tozi my friend ona lungilia mwana ukibiti na chazi akakoma nani kuni bambo lungilia kibeti bambo lungilia mwana ukibeti tawe kwa tuka ulika nyumba na mzee wangu uko na kwa nyingo ninyo kwa na ndongile kibeti ko kikito ndeka kana ngata bomile ke mudia ku msili okay kibeti kino nendo kiati sikute kito ndoko na choni mpaka ni nyamwana ni nyamume pawe sio ndoko ni nyoko nene na ingiviti mpaka tunavuwa na mutumo ndungata yoga nengero ni mume okay
mundu kenda mume nongamie nevindi ya Mungu akatete ya mwakati kibiti chako ni sija utunywa atatunga kwa kibiti chako ni chako kama za ndundi kila kibiti chako yes sasa za ndundi kila kibiti chako ndundi za ndundi kila kibiti chako ibindela na ba dio kila kibiti chako ifika ikafika ikalande bano ikindu kini cha ndo monte no kwa kunelisipa tono ilele nona lakini pia nyakwa abwe kibiti chako anengeta kwa zulu brother wakwazi ndo kurumya kibiti chako nai anengeta kwa zulu tukaye nuko kama kibiti chako to upini nuko to ndo kena nicho muya nicho mubuya ngwa kwa nona aro kibiti chako chuko buya ngwa tatwani to nyakwa ne buya ngwa ndo na ika na aikemo ona nitwani ko mata muwe muya eke ata mata muni muyati woni umite kwa mume kana kwa mume aye mata mutu ni muyati yes ekalana inyake yue kulia ikata mume Mombasa na mutende to yunde yozaza na bina na inyake ande na omudhulu yes nyake ande na omudhulu bukile bina na kumuvua iwe nye muito ndo zekene za tuna mwana tingi kumanga lebo tano ni muya muito era nyako enda watabya mutia wako babata mako ala wina mo kuno na majo ni nyako kuno na majo ni nyake na undu ya moto kuno kuvua ndio kutumia na eta chatu kati ni taboti yako kwa chauni ota mio yako umbani kweli ya mute wa gwele na barana kibeti agoma Mombasa ya kulati na kulati mwikananzi kutuguti na bumene madina la wonete alright so kwaje tenge newa tundu kwa bosi ka ikibeti ka woni nya ayaka mutu ndo kwenda ngo nya mume tuani ngwikwa umo kwija nene ne nyake ukuje ongite ni nyake kuno kumaliza kana mundu mugozi yitu kuta chatu atu mundu kwenda mwana ojo akoka ile mundu mugozi ukaoboya tuzo mudu mina oikoneka muzo amuito tamio eta oyi kunia muteo hapo umukunye mundu nendi kuko katuta tweba bina noi kwambo mukunye ati ni nuando ngana to zinyaki okay sawa ni ngo kunyaki uko tunga tiada makweni kana wando jitu kwa kamuti alright namba 2 point namba 3 mukunye ati eze na kurema limela ngone aba ya kweti nda mbuda na kureka ndo kwigwa uni wogela nenda vitu kanda ukekata ukandaje kwa vitu yes na fika la ndu tene je no tungu kutoka kwa kuna ndio kwa kutima vinala mana tumjima kwa so nje pio fika le kanda so ndio neta ye na kuelewa thank you kana ndo ravi nendo ravi ivetile tungilia kama mwana muti yo mundu nya kwa ndongila kweti mundu ndo kama mtu ake bad mundu ndo ndongila kweti na mwine vyangu mulika ndoyo mwene mungwati kwa matunda mawende ni komeda ndebo ndo ndungile kweti sawa tenge kije ndoneka kwangile mundu kweti akakoma kwa sawa sandi thank you sawa naende tu tenge musioka kuma kale no thank you sawa pepo ndimo amina weta kuliati lili kile mwe no to kibeti chako lakini na mathina niki kutabina ndo kwigwa itimizi ni wonenganite mwana oyo kibeti chako kikata kikwe wepa maundu amuto amakwithia na indi kibeti jo no gito makulikililwa kio na makosa macho ngoina kithakiye kama maundu keza hiyo na kuazizia na indi baaki na makosa lakini mundu ni innocent eiko maundu make neza na iva ameona mana abindeti ateki ndo kwika unu kwasa mundu alright butongoi Mudonza yes Wendera neza mtoto wewe abane zawa karibu muzio kwa mondo wa banu muzio karibu ka mulonze nguraje ibe diba kubo ana ninyana ile kwa marada kuguni jazile anondo jibe dija rabia mume niko na dina mudembo ba muziki ndagwewa yu magire bantu bamala nyake ningi muzenda atiye kibeti bukwa inyake mayake tebu bamwe kiriwa na inyake nombe mwe na kenyake no unikuwe waji na dana mazima kake kwa kando na mume alei sabe tigi kono ndo mume no mazina mo no ko zela amradio ema kabai aziko komu tebundo tigi kongi hapo no mjo mando bano thank you mwitu wewe wanaindi you uthame wake kundu kungi na muzee wa gwamina kulea nundu wa gwetha na indi pepo indisi umabumbekana
azia kutona kunena onenganite mwana wa torturing yotona kuikumya mundu kuwekwo notiza ithi ana abwa mwete kwenu musi maundu alo kwika sei family yaku ethukumanthini wa family nenu irotiza ithi ando nainde makosi etandungata ona kukuna ime ukukuna na ziende ile ngisio nzesi yebusi yake na ndeo kiita haya Mutongoi Mutongoi uwe na nju kwa ndege kumba hata wauni kawauni karibu yu mata mutu wemba muome amutabia ndeo kwa tange wala yake ati chai kuomba ni kindu chake cho ndeba imanga mnyaka kuna muka mwana aya kila kingi mata mutu kila ndo lomo tabia omba ni mali yake yo nde aiko na mino lipo yu muome iloko manakana ni wendi uwendo mume no kume kabale amulaje na ndi majima nene bala kuya kwa mudoni na ndi magazi ndeko ituna ke nyewe wa mwetu izena nya ndi bayuka matomane nya na mane ina uma ba na ukuna muka mwana umeke na ndeko itjo ndewona peka lo ndeko itjo ndewona ni chose oba na mundu kibeti wenda nya wake ni aipata la hiyo ndio tinganeka. Thank you sawa Sandy inde mwezi ni chau mwezi logima ogima mbemba igatwika muthoko indeni wa mwi wa ndi na inde yuma adamu azia na vamiwe aisua nzo ati aware aendeo na maundu make ma duties zake zia kawaida sia ovidi family na inde abithi kwa na inde akunwa atulwa koko na tia ambeka na yake ile na inde itochi wa maundu make baka nyotaya na yeye azia no bikie mwezo hata bia mume mwe na ukoka mazile maundu aya up to this date ende maundu meza kwitha mabalana kithemba ki Mutongoi yes DJ amugira neza muno toiwe wena na David Mugalati mwana wa Dom gali kusia dono muamukata ndio ndamugira neza karibu sana yuri na katika onezia jwe endo bwa endizambe muzei onera ni ozipa ona dia ko kelambi obo muka mwana ona mwana onage kama vike meba aile kugela akagone mwana akamuya muka mwana onde ya bae kana eka badi ko bela mugone ndela wadari jiwa mugeke wa gine leo vipi haya tagene mundu mwanake wala managende kumana kujaga na ile dia mungu na tukuma agonoji muka mwa baba inde tunaye babwana kwa ni wale baada story ya kuninyaka mkunde ndio mzingu wapende ruhuni kata unaona then akoga ya ndio bibu abande bwa kwake na itia mukabu aendeje mvamile kwake inde iwe beta kwamba ni yake nikuba yika binana kana yende kana kwamba ni yake no ndio muka ende no duliwa na mune bo ko kuyo muka na kwa ni no kuyo muka nya ganda ko geladia kola ni muka kwa mwana gani wale bika mundu wale pasa ya gani kama mzuri kwa nini kwa nini muga wana na yuko ya ndio mudili how come na wana jozi akamimero mundu ate bona ili kwa muga na muga hii no je ndete mu ndio zio kwa ndo kitu kuna kumina mimba mwana ke mwana wa dudu ndio na bida wenda akiende na kindu yes then ebe mwana ke no amana mebe dina aile kuga akadeshungulike nijidela wazie mudiro na mozi ne sana oka mwere kala bando no gende yo na kondiko lakini mbanda agala kama buta lakini budi kala mugado limo so mundu mugona ke wailo mara wana ndimile na mume wa ndendo ke kati igina mbiya go ya ni ruwa ayi nyaji au kunene kana webe kange ndio dayo ndai kama ndio ndio kuona kile kile nyaji yes ayi de anagala kuona na anagala kuona na ala ku ajira ngenda siana ndio ku yana kutigala tole baza ndipo ndo 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 kujaji ni mshei na mujizi ndako gala pani na wewe kwa na mzee wake mama mgeni na mimi ndio ndio nani unaona
na muzi watu wajua kaza ndio tele kwake ndio mtindo ile kwenda na wajua kinda wale kwenda mwana asimuona nene kai na vani kage na ile ndio mwezi da amone na mumalola tu ni ngaji mwana anga na makaja usiwe mukanga nyaye na kuweni maendeleo unaona lakini kitu leo kuyeka kujua tuitumia tuipotane bata na hivi taka kuiza bata undu kwa nini kama kontrole mtu ndio afanye na kundu kwa mlenga ya tekniki kitu ndio mafuti wa nani ndio ndio mwenye ndio era mwenye baadhi na au mwa kwa hivi mage yake kana bu ipana dogo ndio era aipo na nani kamujia mmoja na kalendi mami ni dino na mimi na dino daga dikimo jogo mwenye oda ni atio kala kwa moni yake ale jemondo make na mami alipo kale ngamienda ya machi nundu wanatenda hivi na ana ile magogo la makambi mbwa na yetu na wana wa nini utawani ana mwini kale kwinya ndio na family ni hapo. All right, thank you. Ina ndio mumzana kudono sanda mwamazila kumakale kwa dono musini wa Nairobi indi mendini sawa na indi tindini wa mitambo ni ya Mutongo FM Mutongo TV na ni ngwatanio ya mukamba sawa na indi twende na umduki lilione tu mthandani wa mundi nundu wa kwitha kila wizi ticho ngi wizi kilo na bitiye ticho mundu longi na bitiye ani bado ngaba gethe bindani yukite indi kilati unene ya mthandani wa mundi utonda kwitha na indi utonda kwisa kibitia na indi maisha ukethia na indi ni wakwa ataka kulu ni newie kwa ile kwitha na kuyikwa Mutongoi lo DJ uzima kazi wangangi mwakuma masweki karibu sana mwakabi inya kwa ni wakwa DJ mwana na edukezia na saa nange utina atizia nya kwa ndene yu kwa kuna na jamaa unda na bada na moka yeye kani tabia moka yune mwayo lirokomba nyame yake na kudhiko ogo na adhiko yo adhiko mume no kono wa yuti moni nyake yo wa mukani wandia kwa na yo mukani wandia kwa yo mume yo na mpaka yo enuke na kudhina ndo ya kama neni chao ogo na bika kugu kwa moka yo ne mwayo akuma kugu kwa yo sito wendo yo akati yo ndavo kitheka chake kando make kando kwa gunundu nyama mume na akumusumbua kuna ndije ndiko nondola ne twaite muka kwa kuthinya kwa no kumubwa yo petitions la yo petitions yo yuba mani asha yo komozi ninyene nenga ne reno ndo kumwake veti chako yo leto kwithelwa na kwa na kwanza na mimi ndo akiveti chako ninyene ndo kwithela ni security yacho ndo na chumia kuona chete bano kwa yine ni security wacho yes yuko kitagene kile tukomba nyame hiyo mwake no ke mane kenda cheke kwa na mateso azine kenda solution wewe mane yaoneka mane sawa DJ thank you sawa na inde birikileta sana asante sana nende kwa ondela mami na uchangi ala mami na kwitha manene ayo waishi ni simu thenani wa umunde thank you sawa na inde ala mami na utwati andeni wa TV live na inde ala mami na utwati andeni wa radio na inde dikuya up next we kwata vlingi wa mavo kwanzia ya kuna Kevoni wa Dominic na inde nenda kutunga mogoni make Steve wa mangalikoni yengi ya TV na inde na Kevoni ili kabano ndo wa vlingi kwanzia ya ukuwe wende na kuithikisia Mutongo ya vema ini ngwatanio right ende ya mukamba ko ni mitamboni ya Mutongo FM inu ni Mutongo TV.